Magandang oras sa mga kaibigan. Welcome sa ating Dulang Ilocano Channel. At agluto tayo tata, no? Magluluto po tayo ng ginataang yellowfin, ginitaan nga orilis. Iti putahi tayo itata. Alagam sakbay na nga rugyan tayo apo dati panagluto tayo. Awisan da kayo nga subscribe. Kaya kasama tayo yung tumat nga liplipatan nga i-share tumat na ito yung video tayo. Okay, dito ay Dulang Ilocano Channel. O itanda, sakbay tayo magluto. Siyempre, ang papantay pa ay gatang kadagiti kasapulan tayo. Dito na ay Paringaw Satellite Market. Bueno, talipa pa. Ayan. Tamo yun, apay nga dita nga gumagatang, nakasad sa diwa gamin, dagiti lamos dito. Sariwang-sariwa po yung mga isda po dyan, mga kaibigan. Yan, no? Yung mga orilis o kaya bang tawag sa inyo dyan sa Tagalog, ha? Itong yellowfin na ito. Okay? So gimatang tayo may 1 kilo lang, 1 kilo lamang po yung ating bibilhin mga kaibigan. At syempre, kalpasan nga na itimbang, ipaiwa tayo matan nga kasta, datoy orilis tayo. Tayo supay mati trabahuan tayo no, makasangpot tayo apo ijay pagtaangan. Okay, so data ninana nga suki. Iti paggatangan iti lamos. Ayan. O, dagita na po, dagijay ginatang tayo ha. Dita na Paringaw Satellite Market, kaya taapan tayon. Ijay kusina. Oy, sabi ko maapot, buyaan nyo natin ang video, manipod itirugi, aging ganang malpas. Inulit po natin ha. Sa lahat po ng ating mga kababayan po ngayon, sana po ay panoorin po ninyo ito mula sa simula hanggang sa matapos ang ating video. At wag po sana po ninyong i-skip ito mga kaibigan. Okay, ito na mga kababayan, yung ating isda. Okay, nakasadsaliwa dagito yung orilis. Balin sa nga kilawan nga nakasagana matan gamin dagitoy iluto tayo ha. Or dagitoy rekado tayo para datoy ginitaan tayo nga orilis. Okay, datoy na po dagitoy rekado. Kasapulan tayo tilaya, sibuyas, bawang. Ayang siling haba. At syempre, damot dito apo iti tarong. Yan, kailangan din po natin ng talong at petsay. Siyempre, sapagkat ginataan, hindi po mawawala ang gata ng nyog. Okay, umuna nga gita po tinyog apo datoy. Usaran tayo. Aramang. Datoy sile. Ito yung talagang siling labuyo. Okay? Mantika. Kaya ang kastamatan iti paminta. Madam naman, ikantay tumad lang ti asin. Itata, rugyan tayo na po nga ipabara data parayok. Muna dito iket iprito tayo. Okay, dagitoy sila nga naiwa-iwa. Well, dati apo ket bukod ko lang apo nga version, datoy ararami tatata nga palagluto apo ti ginitaan nga orilis. Okay? Hantay nga nagusaran apo ti gas stove ta. Ay supay mo ti masalimot tayo. Ken hantay mo nga agap apurado. Okay, lalo no naka-day off tayo ket kwa. Naganan kaya tayo ket at least mabuy-buya po dagita kalulutuan tayo hantay nga agap apura. Okay, pagbit lang po datoy ipiprito lamang po natin ito, half cook lamang po. Okay, ati kahit ilaan gito ket yeraman na yun pong lasa po nitong itong isda medyo smoky. Yung pong gusto po natin diyan. Iprito tayo lang po dati pag biit half cook lang ta total madamdama. Amoyo ket malutong tumot lang dato no yung kabil tayo na po data gita iti nyog. Ayan. Sa inyo nga lilipatan na po iti subscribe ha. Ken kasama to i-share dato yung video. At ang nitikas taket mabuya mat apo dagiti dumang kakailyan tayo. So dati apo ti wagas tayo nga gita iti daganan dati orilis. Mabalim mga gitaan ket ti tilapia nya pay oray databangos ngem databangos gamin ket kasisiit no syakit o gitaan gamin data wenno san ipaksiw ipabundis kon di bangos total ta libre mo dagiti ko agikat ti naganan si iti bangos nya no gumatang ka kumatisa nga kilo okay bagamon nga ko ipabundis mon ket libre mat. Okay tata dagiti mo ulo iti sumaruno tayo apo nga iprito iti apag biit. Okay, jay babalimot apo nga orehan nyo nga iprito. Diretso latang ipisok yung nga kastan no kaya iyo ha. Engem no siya gaming ket mas may matikas nita medyo maikat nga iti langsina. Datoy sila sa tayo ito apo gitaan
Okay? Ito no maminsan to kay pakitak to kanya yun no kasano mat DJ kunadang adobo sa gata. O na ibas man ka DJ adobo sa gata. Ayan, so itata dawon tayo na po. Ha, dagitoy sida. Okay? Mabalinsan nga kasta ng kanon tayo niya. Hantay kagitaanan. Mabalinsan. Yan. Well, ipaigid tayo lang apo dagitoy. Ayan, at arugyan tayo moton nga iprepara dagiti rekado. Ayan, nantay apo datoy bawang. Mapansin nyo apo, basta no siya ti nagiprepara ti bawang hangkong nga taltaltalan. Kasta ti pamaiyan tayo. Nga anusan tayo nga ikatan apo ti ukis na. Iiwain nga kasta, tadtaden. Ayan, and then nalpasan. Ikabil tayo na po dyan. Ayan ti pagyan ng plato. So para sa ano, dato'y laya. Dato'y layo apo, kaya ko, mangikat mat apo iti langsi, iti sida, kaya kastamatan, mangikat mat apo iti suya, ano hantay unay nga masuya. Ayan. Okay, so no napansin nyo mat data, tiyadtad tayo mga kasta po, iniwa-iwa tayo nga babatit, data laya, tagapunan, at agamin na po, dagijay, nung napadasan yung tinagluto ti ginitaan, di ba? No indasari data nangan ti tao data layat ipapaigid na. Sayang maibon lang. Okay, sumaron naman nga ikabil tayo apo data sibuyas. Ayan, iwan data sibuyas. Okay, nakaprepara na po dagitoy rekado tayo. So dito na po ti may kaduang panagluto. Datoy bawang. Ayan, medyo ikerog tayo dito apo iti ag golden brown. Ayan, igisa tayo lang apo, gisa tayo lang pagbiit. Ayan, basit lang po nga mantika tingkabil tayo. Taga po na data gamin kita ket kwa mo data ag mantika mo lang Ayan, and then isaron tayo mat apo data laya. Okay, data laya po nga tinadtad tamno iti kasta ket han nga ipapaigid. Sayang mo no maibulbul lang data, at least data ket talagang maipaunag. Okay, so data po iti aramidin yun to. Ken kastamatan data sibuyas. Yan, ikantay mo na po iti paminta. Depende kanya yun no kasano iti kaado iti paminta iti ikabil no. Ngem no siya kahit ko yung medyo adot dati ko na kon mahilig gamin apo iti taraon nga adaan nga iti paminta. Ayan. And then isaro tayo matang ipisok apo dagito sile. Okay, nakakuha tayo naka low to medium heat apo dato tauging magamin datoy. Mo yun no data sile. Anuhan yung gamin nga iniwa-iwa data or babati nga kasta babaling agparsya gamin data pumutok ngay no maornong ti pressure nakita yung may sa no nasiputan nyo. Delikado no tumama ti matakat di jaykat. Okay? Ngam low to medium heat lang tanong ti kasta ka nga napigsa ti palagputok na. Ay kantay matan apo iti aramang. Mabalimot apo ti patis ngam syakit mas kahit ko ti aramang. Siguro mga kwadata mga 2 kutsara apong aramang. Gisa tayo lang data. Hantay uning at adwan ta amoy no inyado tayo data masapawan mat iti raman nakat data urilis. Iso nga data kalalaingan na lang apo data aramang. Itata ipisok tayo na po, ibukbuk tayo na po data gita tinyog. Okay, nagusar tayo ti strainer tam na ti kasta kat may cut dagita ngay ang arad-ed. Tam na ti kasta kat mas suabe. Datoy sabaw no, datoy sauce. Datoy ginitaan tayo. Ayan, okay. So itatam kiniwar tayo basit, data gita kamada tayo na apo dagitoy impreto tayo apo nga naiwa-iwa nga oriles ay kamata tayo apo nga naimbag ta dati gaming ket tahantay gaming nga kiwaran data. Okay, kasta na data apo tipan nakakamada na aginggan na maluto tanok kiniwar-kiwar tayo data madadaal iti naganan ti postura na diba aglalawak to nitas siit kas kadalasag yan so data apo. Okay, so pagburokan tayo lang apo daytoy ang pagburokan kantay lang apo iti oray kagudwa tasa laeng nga danom datoy gita tayo ni dakkel sa unay datoy paryok tayo nya basi data kalab
Okay, dato nagburokan na po. Okay, dato ginitaan tayo pagburokan tayo lang kasta. Medyo inya ti awag mo hindi kasi nga proseso sabwa-sabwaga makasta dagitoy daddo mga kwa nga parte na iti lamos tamno pati kasta ka balanse mo di jay raman nanto dagita. Itatam ikabil tayo mo tan apo dagitoy tarong. Ayan. Depende man kanyayo kunakon ha no kanyo apo ti tarong data wenno sani dapat ti isang kabasit nga sukana ini kantay lang data isang kabasit nga sukata pampatikaw lang basit apo ti naganan ti raman na. Okay, o kitaan nyo data nga panaggagauna ti kwa ti digo iwaras-waras ti kasta tamno ti kasta ket balanse apo di jay naganan jay inkabel tay nga sukalita. Ayan ko kalaban tay manan. Kasala nga po na, mabit lang nga po datoy. Ikaba datoy mo tan apo, dagito'y sili. Dagita sili apo, hanyo nga iiwaan ha. Tabaka makatumpong kay tinanggasang, nagasang tuunay datan. Dati kabala yung nga managgasang ket, madadaan mo ti panangan. Itatay, kabel tayo mo tan apo, dagito'y petsay. Ayan, half cook lang no siya apo, luto dato'y petsay. Okay, so itata, naluton. Mayatan. Okay. So data nagbanglo datoy ginitaan tayo apong oreles. Ayan half cook lang nga po di petsay ta kay ko gudya medyo nasarangsang ngay nungal ngalom data. Well mapantayo na po di limisan ta sentensyaan tayo na po datoy ginitaan nga oreles. Adtoy na po datoy ginitaan nga oreles. Ito na po mga kaibigan, ito pong ginataang oreles. Ayan makita yo po nagpintas tipan na kay kamada na dita ayan ti plato. Okay. Data sili. Nako, data timang pagasang madamdama. Ayan. Okay, data ulo. Launay po. Data ti umunang unaag. Basta nung ulo gaming kanyak, mapapaksiw, ano mapagitaan, mapasinabawan. Data ulo apo ti lamos ti the best kanyak. Okay, gasim nyo data. Sige. Mangan tayo ang kakailyan. Kitaan nyo, data ulo apo ti unaan tayo. Okay. Solve. Ore data lang nga po ti bagi tayo. Data mata na po tinaimas. Okay. Ita tayo kantay mo ti sauce data in napoy. Kakailyan baka ang kaipengan nangan ket gidanandak dito yan ha. Pag sangwan tayo dagitoy nilutok dito yan. Ayan at ikantay mo ti sile, tarong, ikampay ti kwa na naganan. Iti petsay na. Okay. So kurang sa DJ sauce na. Okay, data pitsay. Ito yan, sintensyaan to apo. Kumidis mo basit dita ayan ti naganan. Dita ayan ti ulo ti lamas. Okay, para ba dita inna poy. Ay kanti sile, nagasgasang basit. Ayan, tapos pagkalang basit. Pakita na pailaang mo. Subo Subo. To yan apo, talagang mananam apo datoy kinagasang at very creamy at nagunod tayo apo jay creamy, smoky ken hot and spicy tapos dagitoy aroma dagitoy recado talagang dahil apo kayat ko nga kombinasyon dati giditaan apo nga oreles. Agyam-yaman ang apo tingkay buya iti datoy dulang iti Ilocano channel. Sabi ko maapot dati nasurusuro yo kaya naliwliwa kayo tingkay panagbuya. Sa inyo kumaliplipatan na po nga i-subscribe ken kasama ten i-share datoy nga video. Agyam-yaman ang kanya yo po Diyos ti Agngina.